Incwadi yokuqala yempostoli Johane. Johane sahluko sekuqala. Lowo labe khona kusukela ekuqaleni, lesamuva nalesambona ngemehlo ethu, sambuka, samphatha ngetandla tethu, bekungulivi lekuphila. Yena lowo sokuphila wabonakaliswa kithi, sambona, sifakaza ngaye, simemetela kini sokuphila waphakade. Nguye labeneyise, wabe sewubonakaliswa kithi. Lowo lesambona, samuva, simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye nathi. Thine sinebudlelwane neyise, kanye nendvodzana yakhe lenguJesu Kristu. Ngakho-ke sibhala lokhu kuze kuthi kujabula kwethu kuphelele. Lona umlayeto lesawuthatha emlonyeni wakhe. Simemetela wona kini kuthi uNkulunkulu ukukhanya, bumnyama kude kuye. Nasithi sinebudlelwane naye, kodwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga, futhi asiphili ngekweliciniso. Kodwa nasihamba ekukhanyeni, njengoba yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye ngengati yaJesu indvodzana yakhe, iyasihlanta kuko konke kona. Nasithi site sono, siyatiyenga, neliciniso alikho kithi. Kodwa nasitivuma tono tethu, uNkulunkulu wethembekile, futhi ulungile, utasithethelela tono tethu, abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Nasithi asikoni, simenta lokucala emanga, nelivi lakhe alikho kithi. Johane sahluko sesibili. Bantwa bami, nginibhalela lokhu khona ningetikona. Kodwa nangabe kukhona lothuke enta sono, thine sinemmeli kuyise, Jesu Kristu lolungile. Nguye loyinhlawulo yoteno tethu, hayi tethu sodwa, kodwa netemhlaba wonke. Nasigcina imiyalo yakhe, sineliciniso lokuthi siyamati yena. Umuntu lothi ngiyamati, kodwa abe angayenti imiyalo yakhe, ngulocala emanga, neliciniso kude kuye. Kodwa lowo logcina livi lakhe, luthando lwaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Ngaloko singaba neliciniso lekuthi sikuye. Wonke umuntu lothi uhlala kuye, kufanele ahambe ngaleyo ndlela Kristu lahamba ngayo. Bathandzekako, anginibhaleli wona umyalo lomusha, kodwa wona lowo lomdzala lenawuva kusukela ekuqaleni. Lo myalo lomdzala livi lenaliva. Noko nginibhalela umyalo lomusha, buqiniso bawo lobubonakala kuJesu nakini, ngobe bumnyama buyendlula, nekukhanya lokungiko sibili sekuvele kuyakhanya. Umuntu lothi usekukhanyeni, kodwa abe atonza umzalwane wakhe, usebumnyameni nanyalo. Lowo lothanza umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyeni, nesikhubekiso kude kuye. Kodwa lowo lotonza umzalwane wakhe, usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, futhi akati nekuthi uyaphi, ngobe bumnyama buphumbuthekise emehlo akhe. Ngibhalela nine, bantwa bami, ngobe tono tenu setithethelelwe ngenxa yaKristu. Ngibhalela nine, bobabe, ngobe niyamati yena, loseloku aphila kusukela ekuqaleni. Ngibhalela nani, majaha, ngobe nimehlulile lomubi. Ngibhalele nine, bantwana, ngobe niyamati babe. Ngibhalele nani, bobabe, ngobe niyamati yena loseloku akhona kusukela ekuqaleni.
Ngibhalele nini majaha ngobe ninemandla, nelivi laNkulunkulu lihlala kini, futhi senimehlulile lo mubi. Ningalithandi live netintfo leti-7. Nangabe umuntu atsandza live, lutsandvo lwababe alukho kuye. Ngobe konke loku-7 kuyinkhanuko yenyama, nenkhanuko yemehlo, nekutigabatisa lokulite ngetintfo takulomhlaba. Konke loku akuveli kubabe, kodvwa kwelive. Live liyendlula netinkhanuko talo, kodvwa lowo lowenta intsandvo yaNkulunkulu uyawuphila kuze kube phakatsi. Bantfwa bami, sesikhatsi sekugcina, njengobe neva kutsi mphika Kristu uyeta, nanyalo bomphika Kristu labanyenti sebavelile. Ngako-ke sesiyati kutsi sesikhatsi sekugcina. Baphuma emkhatsini wethu, kodvwa babevele bangesibo bakithi, ngobe kube bebabakithi ngabe bachubeka kanye nathi. Noko kwakufanele kutsi kubonakale kutsi kude namunye wabo labe wakithi. Kodvwa-ke nine nigcotshwe ngulongcwele, nonke ninalo lwati. Angikanibhaleli ngobe ningalati liciniso, kodvwa ngobe nilati. Niyati futhi kutsi kude emanga laphuma ecinisweni. Pho ngubani lokucala emanga nakungasiye lophika Jesu kutsi nguKristu? Lowo ngumphika Kristu, lophika uyise nendvodzana. Lowo lophika indvodzana ude uNkulunkulu uyise. Kanti lowo lovuma indvodzana unaye uNkulunkulu uyise. Loko lenakuva kusukela ekucaleni akuhlale etinhlitweni tenu. Nangabe-ke loko kuhlala kini, nani-ke niyawuhlala endvodzaneni kanye nakuyise. Nguleso-ke sethembiso Kristu lasinika sona, kuphila lokuphakatsi. Nginibhalele loku ngalabo labanedukisako. Kodvwa nine ninekugcotshwa kwamoya lokukini lenakwemukela kuKristu. Ngako-ke asikho sidzingo sekuthi ningabuye nifundziswe ngulomunye umuntfu. Lokunigcoba kwakhe kunifundzisa tonke tintfo, futsi kuliciniso, akusiwo emanga, njengobe nikufundzisile-ke, hlalani nikuye. Bantfwa bami, hlalani kuye, khona kutawutsi nakachamuka sibe nesibindzi, sibete emahloni, sinyibe kuye ekufikeni kwakhe. Nanati kutsi ulungile, ningahlala nineliciniso lekutsi wonke lowenta kulunga utelwe nguye. Johane sahluko 3. Asenibuke lutsandvo lolungaka babe lasinike lona, kutsi sibitwe ngekutsi sibantfwana baNkulunkulu, futsi vele singabo. Ngako-ke live alisati tsine, ngobe alimatanga yena. Batsandzekako, nyalo sibantfwana baNkulunkulu. Noko akukabonakali kutsi siyawuba yini. Lesikwatiko kutsi ngesikhatsi achamuka Kristu siyawuba njengaye, ngobe siyawumbona njengobe anjalo. Wonke umuntfu lonalo lelo themba kuKristu uyatihlambulula, njengobe na Kristu ahlambulukile. Wonke umuntfu lowenta sono wephula umtsetfo, ngobe sono sikwephula umtsetfo. Futhi niyati kutsi Jesu wabonakaliselwa kususa tono, nekutsi kude sono kuye. Wonke umuntfu lohlala kuye akoni, lowonako akazange asambone, futhi akamati. Bantfwa bami, ningayengwa ngumuntfu. Umuntfu lowenta kulunga, ulungile, njengobe na Kristu alungile. Umuntfu lowonako waSathane, ngobe Sathane wona kusukela ekucaleni. Kodvwa indvodzana yaNkulunkulu
yetela kona lokho kucitha imisebenti yaSathane. Umuntu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe simo saNkulunkulu sikuye. Ngakho-ke angeke one, ngobe ungumntwana waNkulunkulu. Bantwana baNkulunkulu nebantwana baSathane babonakala ngalokhu. Umuntu longenti kulunga nalongathandzi umzalwane wakhe akasiye waNkulunkulu. Lona ngumyalo nenawuva kusukela ekucaleni ukuthi kufanele sithandzane. Singabi njengaKhayini, labe walomubi, wabulala umnakabo. Wambulalelani-ke? Wambulala ngobe imisebenti yakhe yayimibi, kanti lena ya-Abela umnakabo yayilungile. Ningamangali bazalwane, nanitondva live. Siyati ukuthi sesiphumile ekufeni, sangena ekuphileni, ngobe sithandza bazalwane. Lote lutsandvo usesekufeni. Umuntu lotonza umzalwane ungumbulali. Nani-ke niyati ukuthi kude umuntu longumbulali lonekuphila lokuphakatsi. Lutsandvo silwati ngaloku ukuthi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yetfu. Nathi-ke kufanele sinikele ngekuphila kwetfu ngenxa yebazalwane. Nangabe umuntu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe loswele angamhawukeli, angasho kanjani ukuthi lutsandvo laNkulunkulu luhlala enhlitweni yakhe? Bantfu bami, asingatsandzi ngemavi nje emlomo kuphela, kodwa asitsandze ngetendo nangeliciniso. Ngaloko-ke siyawukwati ukuthi sibe liciniso nasembi kwaNkulunkulu siyawuba nesibinzi kunembeza wethu, ngekuthi nangabe nembeza wethu asilahla, uNkulunkulu mkhulu kunanembeza wethu, futhi wati konke. Bathandzekako, nangabe nembeza wethu angasilahli, sinesibinzi kuNkulunkulu. Konke lesikucelako uyasipha, ngobe siyigcina imiyalo yakhe, futhi senta lokuthandzeka emehlweni akhe. Naku la siyala ngako, kuthi sikholwe egameni lendvodzana yakhe lenguJesu Kristu, bese siyatsandzana njengobe asiyala. Umuntu logcina imiyalo yaNkulunkulu uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. uNkulunkulu wasinika moya wakhe, nguko lesibona ngako ukuthi uNkulunkulu uhlala kithi. Johane sahluko 4. Bathandzekako, ningabohambe nikholwa ngibo bonke bomoya, nibobahlola bomoya kutsi baNkulunkulu yini, ngobe banyenti baprofeti bemanga labaphumele eveni. Moya waNkulunkulu niyawumati ngaloku. Wonke umoya lovumako kuthi Jesu Kristu wefika waba ngumuntu, yena ungumoya waNkulunkulu. Wonke umoya longamvumi Jesu akusiwo waNkulunkulu, ngumoya wamphika Kristu, leneva ngaye kuthi uyeta, nangempela sewukhona la kulomhlaba. Bantfu bami, nine nibaNkulunkulu, senibehlulile baprofeti bemanga, ngobe lowo lokini mkhulu kunalowo losemhlabeni. Bona belive, ngako-ke nalabakukhulumako kwaseveni, futhi nelive liyabeva. Thine sibaNkulunkulu, lomatiko uNkulunkulu uyasiva, lowo longesiye waNkulunkulu akasiva. Siwehlukanisa ngaloko-ke umoya weliciniso nomoya wekweduka. Bathandzekako, asithandzaneni, ngobe lutsandvo luvela kuNkulunkulu. Wonke umuntu lonelitsandvo usuke atelwe nguNkulunkulu, futhi uyamati uNkulunkulu. Kodvwa lote lutsandvo akamati uNkulunkulu, ngobe uNkulunkulu ulutsandvo. Lutsandvo lwaNkulunkulu lwabonakaliswa kitsi ngekuthi
uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe leyodwa emhlabeni khona sitewuphila ngayo. Ngulolo-ke lutsandvo, hhayi ukuthi ngithi lesathandza uNkulunkulu, kepha kutsi nguye lowasitsandza wadzimate wathumela indvodzana yakhe kutsi ibe yinhlawulo yetono tetfu. Batsandzekako, nangabe uNkulunkulu wasitsandza kangaka, natsi sifanele kutsi sitsandzane. Kude umuntu lowase wabona uNkulunkulu. Nasitsandzana-ke, uNkulunkulu uhlala kithi, nelutsandvo lwakhe luphelelisiwe kithi. Siyati kutsi sihlala kuye, naye kithi, ngobe usiphile kwamoya wakhe. Thine sitibonele, sifakaza kutsi uyise uthumele indvodzana yakhe kutsi itewuba ngumsindisi welive. Lowo lovuma kutsi Jesu uyindvodzana yaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye uhlala kuNkulunkulu. Thine siyalwati lutsandvo uNkulunkulu lasitsandza ngalo, futhi siyakholwa ngilo. uNkulunkulu ulutsandvo. Umuntu lohlala elutsandvweni uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. Lutsandvo luphelelisiwe kithi kutsi kuze sibe nesibindzi ngelilanga lekwehlulela, ngobe njengaloku abenjalo Kristu, nathi sinjalo kulomhlaba. Lutsandvo lude kwesaba, kodvwa lutsandvo loluphelele luyakucosha kwesaba. Kwesaba kuhambisana nesijeziso, lowo lowesabako akapheleli elutsandvweni. Tsine sitsandza ngobe kwacala yena wasitsandza. Umuntu nakathi ngiyamtsandza uNkulunkulu, kepha abe atondza umzalwane wakhe, ungulocala emanga. Ngoba umuntu longamtsandzi umzalwane wakhe lambonako, angeke amtsandze uNkulunkulu langazange asambone. Sinemyalo lasinika wona Kristu, kutsi umuntu lotsandza uNkulunkulu ufanele kutsandza nemzalwane wakhe futhi. Johane sahluko 5. Wonke umuntu lokholwa kutsi Jesu unguKristu ungumntwana waNkulunkulu. Umuntu lotsandza umtali utsandza nemntwanakhe futhi. Nasitsandza uNkulunkulu, sigcina nemiyalo yakhe, siyati kutsi siyabatsandza bantwana bakhe. Ngobe kutsandza uNkulunkulu kugcina imiyalo yakhe. Imiyalo yaNkulunkulu ayimatima kithi. Wonke umuntu lotelwe nguNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live kukholwa kwethu. Ngubani umuntu longancoba live ngaphandle kwalowo lokholwa kutsi Jesu uyindvodzana yaNkulunkulu? Nguye Jesu Kristu loweta ngemanti nangengati, kungesiko ngemanti odvwana, kepha ngemanti nangengati. Namoya ungufakazi ngoba moya uliciniso. Ngobe batsatfu labafakazako, ngumoya nemanti nengati. Bufakazi babo bobatsatfu buyavumelana. Siyabemukela bufakazi bebantfu, kodvwa bufakazi baNkulunkulu bukhulu kakhulu, ngobe uNkulunkulu ufakaze ngendvodzana yakhe. Nome ngubani lokholwa indvodzana yaNkulunkulu unebufakazi kuye. Kodvwa umuntu longakholwa kuNkulunkulu umente locala emanga, ngobe angakholwa ebufakazini lobubekwe nguNkulunkulu ngendvodzana yakhe. Bufakazi ngulobu kutsi uNkulunkulu wasinika kuphila lokuphakatsi, nalokuphila kusendvodzaneni yakhe. Wonke umuntu lonendvodzana unekuphila, kantsi lowo lote indvodzana yaNkulunkulu ude kuphila. Nginibhalela loku nine lenikholwa egameni lendvodzana yaNkulunkulu, kuze nati kutsi ninekuphila lokuphakatsi. Sinesibindzi kutsi nasicela lutho kuNkulunkulu
ngekwenthando yakhe uyasiva. Njengoba esazi ukuthi uyasiva kunobe yini lesiyicelako, siyazi nekuthi sesikunikiwe lokho lesikucela kuye. Nakukhona lobona umzalwane wakhe enta sono lesingaholeli ekufeni, kufanele amthandazele. uNkulunkulu utamupha kuphila. Lokho kucondzene nalabo labenta sono lesingaholeli ekufeni. Sikhona sono lesiholela ekufeni, lengingete ngasho ukuthi kungacelwa ngaleso. Konke lokungakalungi kusono, noko kukhona sono lesingaholeli ekufeni. Siyazi ukuthi wonke umuntu lotelwe uNkulunkulu akoni, ngobe indvodzana yaNkulunkulu iyamgcina nalomubi akamtsinzi. Siyazi ukuthi siba uNkulunkulu, nekuthi umhlaba wonke ungephansi kwemandla alomubi. Siyazi ukuthi indvodzana yaNkulunkulu ifikile yasipha kucondzisisa kahle, khona sitewumati uNkulunkulu longuye sibili. Tsineke sikuye uNkulunkulu sibili, endvodzaneni yakhe lenguJesu Kristu. Nguye longuNkulunkulu sibili, nalokuphila lokuphakatse. Bantwa bami, tikhweshiseni etithicweni. Amen.